muraho ibikomeje kuvuga muri kano karere bikomeje gutera ihungabana ndetse yewe no kwibaza ibishobora kuba, ahubwo noneho bikaba bishobora kuba intambara yeruye hagati y'ibihugu bibiri, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Utise gute? U Rwanda rushinja Repubulika ya Congo gucumbikira FDLR ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'iki gihugu cy'u Rwanda, nyamara Congo igashinja u Rwanda gutera inkunga ya M23 iri gutera intambara ku butaka bwa Congo. Nako baravuga ngo ingabo z'u Rwanda nizo zuzuye ku butaka bwa Congo, kandi u Rwanda rwo rukabihakana rukavuga yuko nta ngabo rufite ku butaka bwa Repubulika ya Congo, keretse ingamba z'ubwirinzi ziri ku mipaka kugira ngo inagira ushaka guhoshotora igihugu cy'u Rwanda aturutse muri Congo asanga inkumirizi afungirwa amayira. FDLR itabona ahantu inyura niza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amasezerano yasinyiwe Washington ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 muri cya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika banzuye yuko hagomba gufatwa izemezo bidasanzwe byo guhagarika ibikorwa za FDLR, kurimbura FDLR ku ruhande rwa Congo, n'u Rwanda rukavana ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Congo. Niko byanditswe muri iryo tangazo rya Washington mu masezerano. Gusa u Rwanda rukavuga yuko ibyo byitwa kuvana ingabo zabo muri Congo ari kuvana ingamba z'ubwirinzi, ariko bizaba ari uko Congo imanze gusenya FDLR. Minsi mike gusa ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Marco Rubio, umuryango w'abibumbye, yagaragaje ko koko M23 ikiriho kandi gikora ingabo z'u Rwanda zikiri muri Congo, niko yavuze. Ariko na Congo itari yarimbura FDLR kuko Congo nayo itari kubahiriza amasezerano. Congo yaratangije icyo bita mobilisation, gushishikariza abarwanya FDLR gushyira intwaro hasi. None uyu munsi arimo kugaragara neza cyane ko hari gahunda ihari yo kurangiza FDLR bitaturutse ku kwirasaho, ahubwo ngishyize intwaro hasi. U Rwanda rwagaragaje ko rutari kuzemera ndetse ko ibingibi ahubwo bigiye gutuma ibintu birushaho kuzamba. Congo nayo iti ni turangiza ikibazo cya FDLR mu butaka bwacu bizaba ikibazo gikomeye, biza bigaragaza neza cyane ko mwifuza intambara ku butaka bwa Congo. Icyo gihe natwe tuzakoresha imbaraga zacu zihariye, tuzakoresha ubushobozi bwacu budasanzwe turangiza icyo kibazo mu buryo bwa gisirikari. Were bisa naho Congo nayo yiteguye intambara mu buryo bwayo, cyangwa se Repubulika ya Congo ishaka kurwana mu buryo bwa gisirikari. None Angola, Congo, Burundi, Ububiligi, Afurika y'Epfo baravuga ko bari mu bugambanyi bukomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda bakorana na FDLR kuhagarikiza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo urabyumva, ndaje nkubwire neza kamwe ku kandi kuri bino bikorwa bikomeye cyane hagati ya Repubulika ya Congo n'ivyo bihugu birimo kugambanira u Rwanda, bakoresheje cyane cyane kwemeza FDLR n'imigambi bafite nyuma y'ibi bikorwa, ndetse n'uburyo FDLR izafashwa kugeza mu gihugu cy'u Rwanda, n'amasezerano y'ibanga yamaguye ari hagati ya Tshisekedi Tshilombo na Victoire Byiringiro, umuyobozi wa FDLR. Ndetse n'iki ibyo bivuze cyane cyane muri kino gihe hari ukutumvikana hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Waretse nkaguha ikaze maze ubundi byose tukabijyamo tukarebera kamwe ku kandi kuri kuvugwa, hanyuma tukumva n'amajwi ya bamwe muri Congo bashimangira cyane cyane uburyo kugana na FDLR babipanze n'ikizavamo. Uravuze ati ndahari, nanjye ni ikaze tujyane ku musozo. Jewe Rumungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Kurangiza ikibazo cyo muri Congo FDLR ikiriho bisa naho bitakunda, kuko u Rwanda ruvuga yuko iyi FDLR ije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bitari rimwe bitari kabiri yanabigerageje. M23 nayo ikavuga ko FDLR ari muri bamwe bari kurwanya bitewe ngo bafite ingengabitekerezo ya jenoside ngo yo kwibasira abatutsi muri Congo. Ibyo nabyo bikaba bikomeje guteza amakimbirane. M23 ikavuga ko ari ngombwa kurwanya uyu mutwe wa FDLR kandi ari ngombwa kuwutsinda ku butaka bwa Congo ukabavira mu gihugu aho ukomeje guteza umutekano mukeya. None rero nubwo bivugwa gutyo ko FDLR bagomba kuyirandura, Congo yo nagivuga ko igomba kuyiranduza imbaraga za gisirikare. Nta gahunda ifite kurasa kuri FDLR, ahubwo bumvikanye uburyo bwo kurambika intwaro hasi kwa FDLR maze bagasubizwa mu buzima busanzwe kugira ngo ibibazo bijyanye nayo FDLR birangire mu buryo bw'ibiganiro. Ibi Congo yahishimangiye cyane cyane ko ari bwo buryo bwiza cyane bwo gukemura aya makimbirane.
byagenze gute? Amakuru aremeza iki? Amakuru avuga yuko nibyo koko FDLR na leta ya Kongo bamaze igihe kinini bakorana nk'uko amakuru agiye bitangazwaho, ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye agashami gashinzwe umutekano bikavugwamo, impuguke zikabigarukaho zigaragaza ko ari ikoraniro kuri hagati ya FARDC na FDLR. Ubw'ibyo kubarasa byasaga n'ibigoye. Kurasa abantu mwakoranye, abantu mwe mufite gahunda imwe, tuvugishije amanyakuri ntago ari ikintu cyoroshye, sibyo? Ariko ku rundi ruhande FDLR yagombaga kuva mu nzira kuko Washington irabiteganya kugira ngo rero barangize kino kibazo rugikubita bakimara gukora amasezerano. Icyitwa ibiganiro cyavuzwe ntabwo kivuzwe uyu munsi. Perezida Wagner Kikwamba akiva Washington yatangara itangazamakuru ko bagiye gushaka uburyo bakemura ikibazo cya FDLR binyuze bwa mbere muri mobilisation, kwishishikariza kurambika intwaro hasi kugira ngo harebwe uburyo bukemura aya makimbirane. Nicyo gihe byavuzwe kariyo gahunda bagiye gushyiramo imbaraga, kandi ko kakimara kubivuga bisa n'ibyahise bitangiye gukorwa muri Walikale, aho batangiye gukwirakwiza impapuro ndetse n'amajwi ahamagara abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi bakishyiriza leta ya Kongo, hanyuma ikibazo cyo kigashyirwa akadomo bakazashaka uburyo basubira mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe FDLR yasohoye itangazo nayo ivuga yuko yifuza kuva ku butaka bw'abandi, ubutaka bwa Kongo, igataha mu gihugu cy'u Rwanda. Yandika itangazo asaba leta ya Kigali, leta y'u Rwanda ko yakemera kugirana ibiganiro na FDLR kugira ngo iki kibazo cyayo kirangire, kuko yavugaga yuko itazigera isubira mu Rwanda nk'abagiye gufungwa, ahubwo agomba kuganirwa uburyo FDLR igomba gutaha igacyura n'impunzi yari irinze ku butaka bwa Kongo. Ubwo u Rwanda rutemera ibiganiro na FDLR yavugaga ko igomba kuzataha ikoresha umututu w'imbunda. Icyo gihe benshi barayisetse bati FDLR ariko iganira n'u Rwanda gute? Abajenoside baganira n'igihugu gute? Aba ni abanyabyaha bagomba kurwanwa, ndetse u Rwanda ntacyo rwigeze vuga kuri iryo tangazo rwa Ruciro Rumira, avuga ko ntacyo kwirirwa basubiranye n'abajenoside. Nyuma gato niho rero mu minsi mike ishize byagaragaye yuko intumwa ya Kongo Anzuluni Esoleshi yoherejwe mu bihugu bitandukanye ajyanye urwandiko rugaragaza umushinga uri hagati ya Kinshasa na FDLR wo kurangiza ibikorwa bya FDLR binyuze mu guhagarika imirwano bakarambika intwaro hasi. Iki FDLR yemereye Kongo mu rwandiko rwayo yagaragaje Tshisekedi Tshilombo. Uyu mushinga w'ubufatanye wagiye werekwa ibihugu bitandukanye, turabigarukaho. Ariko hari amakuru yemeza yuko Kinshasa tariki enye na tariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 Kinshasa hateraniye inama ikomeye cyane y'abayobozi batandukanye bari abo muri FDLR, bari ndetse n'abarwanashyaka baharanira ukohora u Rwanda, barimo n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana. Bateraniye muri Kongo baganira uburyo bagomba kuzafatanya gutsinda u Rwanda. Uribuka ko muri ayo mezi byavuzwe ko Jean-Luc Habyarimana na Nyamvumba bagiye kwinjira muri FDLR bagatangiza ibitero. Bwapi byamenyekanye ntago byari bakuri, ntago bari bagiye kuza muri FDLR nk'abarwanashyaka ba FDLR, kuko iyi FDLR ngifite izina ribikorana mpuzamahanga ryo kwa abajenosideri, ahubwo bateguye umugambi wo guhindura FDLR undi mutwe ari we FCR. Amakuru yemeza yuko Jean-Luc Habyarimana agomba ko ari perezida wa politike, Nyamvumba akaba ari umuyobozi wa gisirikari, Victor Byiringiro akaba ari vice perezida wa politike, nyamara abandi bayobozi ba FDLR bakungiriza Nyamvumba mu kuyobora urwo rugamba. N'umushinga ngo bapanze baranemeza. Ariko uburyo bwo gusenya FDLR no kuyirangiza burundu ntabwo bwari bwatangajwe. Bamwe bavuga yuko ari uyu mushinga noneho ubwo watangiye gushyirwa ku karubanda, ugaragaza ngo kwambura intwaro FDLR nitijyanwa mu Rwanda igahabwa ikigo runaka ibirimo. Wait, niba bashyizwe mu kigo runaka mu gihe runaka, hanyuma akavukwa undi mutwe ufite gahunda nk'iyo FDLR ifite kubohora igihugu cy'u Rwanda uko babivuga, I wonder, ndibaza nawe wibaze nimba adashaka kuzafatanya n'uwo mutwe. Ariko ibyo ntabwo biri gutangazwa muri aya magambo cyangwa se muri kino gihe. U Rwanda rwo kugaragaza neza cyane ko uyu mushinga wogana na FDLR unyuranye cyane n'ijyamasezerano Washington yateganyaga, ndetse ko bitazigera bikora. Muri make ntacyo bazabwira u Rwanda ngo waganire na FDLR ko ibyo ngibyo mu masezerano ntabwo birimo, keretse kurasa FDLR. Hama rero ushaka kwibaza ngo byagenze gute? Iminsi mike gusa ishize mu minsi hagati y'5 n'6 Anzuluni Isoleshi, umwe mu bayobozi muri Kongo, yasuye ibihugu bitandukanye. Tshisekedi Tshilombo yamwohereje muri Angola guhura na Joao Concalves Lourenço. Uyu Lourenço yari asanzwe afatanije na leta ya Kongo gushakira igisubizo uburasirazuba bwa Kongo no kurangiza ikibazo cya 23 kuva mu myuzo ya mbere y'iyi ntambara, ndetse n'umwe mu bagerageje guhuza Kongo n'u Rwanda bikubita igihereye ntibyagira icyo bigeraho. Kongo igashinja u Rwanda kuba rwaranze amasezerano agomba gusinyirwa i Rwanda, rukayakarota rukayahunga rukanga kuyajyamo.
ariko u Rwanda ukavuga yuko ngo ayo masezerano n'ubundi kuyasinya ntacyo byari bivuze ko n'ibyo baganiraga byose nta na kimwe cyashyirwaga mu bikorwa. Ariko Angola yababajwe cyane cyane nuko ayo masezerano adasinywe. Hari igihe Tshisekedi Tshilombo yigeze kuvuga ko ari guteganya ko ingabo za Angola zajya muri Congo, uravyibuka? Bivuze ko Joao Gonçalves Lourenço nawe ashobora ko ari ku ruhande rwa leta ya Congo mu bijyanye no guhagarika intambara muri Congo, ndetse uyu yigeze no kuvugwa cyane cyane mu bagomba gutegura ibiganiro za Congo. Amerika nayo imushyira mu majwi ivuga yuko ari umugabo w'amateka ukora imirimo ihambaye gutuma Congo irangizwamo iki kibazo cy'intambara. Wibuke Angola na Congo basangiye inyungu ya Lobito Corridor, aho leta zimwe za Amerika yashoye agatubutse. Aba rero gufatanya kurangiza ikibazo cya FDLR kugira ngo babone amahoro n'umutekano muri Congo bikorera ibikorwa zabo ni ibintu byumvikana kandi bikorwa vuba vuba. Lourenço abyumva vuba nk'uko Tshisekedi nawe ayimugezeho vuba vuba. Uwa kabiri uganirizwa cyane ni igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nacyo kiri bimwe byagize inama zikomeye cyane kujyanye na FDLR. Tshisekedi Tshilombo aherutse kwakira mugenzi we Evariste Ndayishimiye banaganira kuri kino kibazo cy'umurasirazuba bwa Congo. Amakuru yemeza yuko mu byo baganiriyeho banaganiye kuri umushinga wo kurangiza FDLR ngo bakayigira nk'agahondesho ku Rwanda, nyine bakamera nk'aho bavuze ati none tuzarebe urundi rwitwaza Rwanda ruzavuga muri Congo impamvu rujyayo. Ubwo nyine ngo FDLR bayishyire ku ruhande. Ibi Tshisekedi Tshilombo na Ndayishimiye basa n'abikomojeho ubwo baganaga n'itangazamakuru ariko mu buryo bufifitse. Gute? Ndayishimiye yavuze ko mu cyaganira na Tshisekedi Tshilombo kandi gitanga umusaruro ari uburyo bwo kurangiza ikibazo cy'intambara muri Burasirazuba bwa Congo, bahereye ku mpamvu muzi zacyo hanyuma Kongomani bagaganira ubwabo. Wait, impamvu muzi y'amakimbirane yo muri Congo u Rwanda bwa kare FDLR ndetse na M23 nivuga kare FDLR, bivuze yuko impande zombi zemeza impamvu muzi z'aya makimbirane. Utavuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo butuma M23 rwana, oya, ibyo ntago ari ukuri, kuko ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo bwabayeho nyuma y'uko M23 nanone yavutse kera, kandi n'ubundi imbere yarwanaga ishaka uburenganzira bwayo itabuhabwa. Icyakora ikavuga yuko icyatumaga bafata intwaro ari uburenganzira bwa Kongomani bavuga mu Kinyarwanda bibasiriwe kuva mu 1996 bitewe na FDLR yinjire ku butaka bwa Congo. Gongo birumvikanye. Hanyuma izindi mpamvu zigenda ziyongeramo nk'udushami, ariko impamvu muzi niyo y'amakimbirane ashingiye ku moko. Rero kurakemura iki kibazo gishingiye kuri iyo mpamvu muzi kwari ukurangiza FDLR. Bityo rero Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo babonye ko ari ngombwa gushyira bugufi cyangwa se kurangiza gahunda ya FDLR, ubwo impamvu muzi y'amakimbirane kabira shyizwe akadomo. Ruka ko byavuzwe ko Jean Kavuzimana ageze no mu gihugu cy'u Burundi, utinda byibutse. Rero bivuze yuko uyu mushinga waganiriwe cyane cyane mu buryo bw'imbaraga, kandi noneho ngo wawugiremwe inama n'igihugu cy'u Bubiligi cyabwiye yuko ari bwo buryo bwonyine bushobora gukora kuri iki kibazo cyo muri Congo maze kigashyirwaho akadomo. Abirigi ngo bazanye kino gitekerezo bajya Congo ikiganira n'inshuti zagiye za bugufi barazemera. Rero u Rwanda kurushyizweho umukono na Victor Byiringiro rwagomba gushyikirizwa ibihugu zose: Burundi, Angola, Afrika y'Epfo n'Ububiligi, nk'abasanzwe bafata iyi imbere cyane mu gufasha leta ya Congo. Ariko amakuru akemeza ko indi kopi yoherejwe leta z'ubumwe za Amerika binyuze kuri Marco Rubio nko kumuha igihamya kigaragaza neza ko gahunda yo gusenya FDLR igezweho neza, kandi hari abahamya babyo batari Congo gusa bizivuga, ahubwo hari n'abandi bahamya babya bihugu nyine tumaze kuvuga haruguru bahamya neza cyane ko FDLR bizabiri gushyirwaho akadomo. Kubera iki rero ibi ngibi ngo ni nk'ubugambanyi ku Rwanda, kubera yuko amasezerano ya Washington yateganyaga kurasa kuri FDLR, ariko bisa naho Congo yabihinduye ikavuga ko bagiye guhagarika FDLR. None ubwo u Rwanda bwakizera ko ikibazo cya FDLR kirangiye burundu. Icyambere, u Rwanda rumutse rwemeye gutyo rwavuze ko rwiteguye kwakira FDLR bakabatuza neza bakabaha n'ibyo bashaka. Muri make igihe kigomba kuzajya bakazaganira na FDLR yemeye kurambika intwaro hasi idashaka imirwano, ikazaganira n'u Rwanda, na cyane cyane ko leta z'ubumwe za Amerika zisa n'izabavanye ku rutonde rw'imiti y'iterabwoba. Bivuze ngo Rwanda na FDLR ni ibintu bishoboka cyane mu minsi iri imbere kuzavugwa na leta z'ubumwe za Amerika ngo kugira ikibazo kitazongera kuvuka ukundi, kugira bemeye kurambika intwaro hasi muganire nabo. Gutu u Rwanda rwakemera n'ibitashoboka. Ikindi gishoboka u Rwanda rushobora kugira amakenga nuko nyine hashobora kuvuka undi mutwe FDLR kawinjiramo, n'ubundi bigasa nkaho ahubwo none bivanye icyaha cya genocide bakitwa abandi none bari gufite impamvu za politike zo kurwana. U Rwanda ngo rukavuga ko rwaruguye mu gatego. Ibyo byose ariko u Rwanda nubwo rwabihakana, hagize amahanga akomeye European Union na Amerika bakabyemera ko ibyo Congo ari ukuri, abari agapangu bapangiye u Rwanda. Bigoye cyane cyane kuko muri diplomasi ni urugamba rurwanirwa. Iki gihe akibazwa nimba u Rwanda rwo rutahita ruvuga ko rugiye kwishakira Congo FDLR bakayirangiriza, kuko Congo kuyirangiza byanze. Ariko nanone bigahita biba intambara yore ku gihugu cya Congo.
wonke bigiye kurwana n'u Rwanda ku buryo bweruye. Ibi nabyo bigatera kwibaza byinshi. Ari Ramaphosa, ari Tshisekedi, bose basangiye inyungu ku butaka bwa Kongo kuko bose bafite n'ibirombe by'agaciro muri Kongo. Afrika y'Epfo nayo ngo iri mu bantu bateye inkunga Kongo cyane cyane kuri uyu mushinga kugira ngo iki kibazo cyose gituma u Rwanda rujya muri Kongo ngo kirangire. Patrick Muyaya, umuvugizi wa Kongo, we yarabyeruye mu magambo ati impamvu y'u Rwanda urwitwazo rw'u Rwanda gukuza kudutera intambara y'ubugome turarurangije, FD tuyishyize akadomo. Rumvikana neza ko n'umushinga bapanze by'igihe kinini kandi ngomba gukora. Aganira n'ikinyamakuru cyitwa BBC, umwe mu bayobozi muri Kongo dore ibyatangarije ikinyamakuru cya BBC kuri umugambi wo kuganira na FDLR. Mu makuru yabaye yatangajwe na BBC ku 29 Nyakanga. BBC yagize iti iganira n'uyu muyobozi muri Kongo. Dutangiye n'amakuru twabateguriye ku buryo burambuye. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yagiranye amasezerano n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR yo kwambura intwaro abarwanyi bawo no kubashyira hamwe mu bigo byabugenewe. Ibi biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda agamije guhagarika intambara no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. FDLR ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda kandi ruwushinja kuba urimo bamwe mu bakekwaho kugira uruharire muri jenoside yo mu mwaka wa 1994. Mukanya naganiriye na Bigirumwami Kongolo Jacques, umwe mu bajyanama wa perezida wa Kongo, ntangira mubaza ibyo bumvikanye na FDLR ibyari byo. Twebwe nka guverinoma ya Kongo nta bindi bintu bihambaye, ni ibijanye n'amasezerano ya Washington. Harimo iriya processus ya CONOPS ivuga hejuru ya neutralisation ya FDLR. Neutralisation buriya mu ugendekereye nko mu Kinyarwanda ni nko kumara imbaraga umutwe wa FDLR. So ni muri urwo rwego rero leta yacu cyangwa se leta ya Kongo yakomeje gukora cyane kuva mu kwezi kwa 10 mu rwego rwo gusensibiliza cyangwa se kuganiriza abo bita kware aba FDLR aho baba bari hose kugira ngo babashe kwemera kuja muri gahunda yo kwambura intwaro bakashirwa mu bigo, hakabaho ibintu bya cantonnement uko biteganyijwe nyine muri CONOPS. Igikorwa cyo gukusanya hamwe ndetse no kwambura intwaro abarwanyi ba FDLR giteganyijwe gutangira ryari, ese kizamara igihe kingana gute? Nta ushobora kuvuga ngo kizamara igihe kingana gute, ariko urumva twebwe icy'ingenzi nuko d'abord harimo ubushake bwa FDLR bwo gushira ibirwanisho hasi, harimo n'ubushake bwa leta bwo gukomeza gukora iyo mobilisation yo kugira ngo turebere hamwe n'ibihugu dufatanyije ndetse n'abaparteneri bose muri aya masezerano uburyo ki aba bantu n'iki kintu dushobora kugikora mu buryo bwihuse cyane. Hanyuma se kugeza ubu aba barwanyi barihe, ese bangana iki? Muri zone tudakontrola nka leta ntitwabasha kumenya ngo bari hehe. Izone twebwe dukontrola nibyo ntituraproceda kugira ngo tumenye ngo ni bangahe bangana gute. None ko guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ibingibi ari nk'uburyo bwo gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington aho kuyubahiriza, leta y'u Rwanda yagombye kuba yishimiye iyo ntambwe igezweho nyuma y'imyaka myinshi irenga 30 Rwanda rukoresha izina rya FDLR nk'urwitwazo. Je nkumva mu zukuri bagombye kubyishimira, ariko kuba batabyishimira twari tubyiteze kuko batabyishimira. Kandi gitangaje leta ya Kongo uyu munsi yahagurutse gushira mu bikorwa ivyo yemeje. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabo yavuze ko ari nk'inkinamico. Wakwibaza ngo ese babishingira he bavuga ngo ni inkinamico, bashingiye kuki kugira ngo bavuge biriya? Ko noneho amasezerano ya Washington abasaba kurandura FDLR, ni iki nanone cyatumye mubanza kugirana amasezerano nayo aho guhita muyirandura? Urabona FDLR tuvuga dushobora kuvuga kirimo ibice byinshi. Harimo bien sûr wenda bashobora kuba barimo bakoze genocide, harimo impunzi zo muri 1994 cyangwa se n'izindi zahunze ikindi gihe, harimo abana wenda base bakoze ibyaha. Sinzi ko uyu munsi aba bana basare ba FPR abandi ari inkotanyi bazabazwa ibyaha by'abase bakora uyu munsi cyangwa bakoze muri Kongo. Ibyo bintu byose ni ibintu bituma tugomba gusuzuma amategeko mpuzamahanga icyo avuga n'icyo atubwira kugira ngo babashe kubahirizwa. Tugigana ku musozo, si ubwa mbere nanone FDLR yambuwe intwaro ikajyanwa mu bigo byakusanyirizwamo, ariko nyuma y'igihe ikongera kwisuganya. Niki gituma mwizeye ko ubu bitazongera kugenda gutyo? Nuko noneho icyatumye mbere amategeko atubahirizwa uyu munsi tuvugana noneho baduhaye icyo twakwita ngo ni ufite amakondition agomba kubahirizwa kugira ngo izo cantonnement zibashe kubaho, ndetse na processus yo kuba désarmé no kubasha gusubizwa mu bihugu byabo zibashe kubahirizwa.
Ku ruhande rw'u Rwanda twashatse kuvugana na minisitiri warwo ushinzwe ububanyi n'amahanga atubwira ko nta mwanya afite ariko atubwira ko hari ibyo yanditse ku rubuga rwa X bijyanye n'ibyo. Olivier Nduhungirehe yanditse ko ibyo leta ya Kongo yumvikanye na FDLR naho bihuriye no kubahiriza amasezerano ya Washington kuko nta namwe abivuga kandi ko FDLR itari mu bemeranyije ayo masezerano ahubwo ko ari kimwe mu byo ayo masezerano yerekeye. Tukiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo urukiko rushinzwe kurinda no gusobanura itegeko nshinga rwemeje ko itegeko rigena uburyo amatora ya kamarampaka ategurwa rihuye n'itegeko nshinga. Abashyigikira itegeko bavuga ko rigamije gusa gushyiraho umurongo ugenga ko amatora ya kamarampaka akorwa. Ariko abatavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko ari uburyo bwo perezida Felix Tshisekedi amahirwe yo kongera kwiyamamariza manda ya gatatu mu mwaka wa 2028. N'inkuru ya Chansar Abimana. Abacamanza indwi nibo bemeje iyo ngingo sentare imaze guhinyanyura zimwe mu ngingo 45 zigize integuro y'iryo tegeko kugira zose zihure neza zongere zumvikane neza gusumba. Mu gihe itegeko ryamaze kwemezwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, intambwe isigaye no gushiga k'umukono n'umukuru w'igihugu n'ivyo sentare ikaba yaravyemeye. Leta ivuga ko iryo tegeko rigamije gusa gushiraho amategeko agenga uko amatora ya kamarampaka akogwa. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko rishobora kugurura inzira yo guhindura ibwirizwa shingiro bikazotuma perezida Tshisekedi ashobora kwitoreza ikiringo ca gatatu. Ibwirizwa shingiro rihari ubu ritegekanya ko umukuru w'igihugu adashobora kurenza ibiringo bibiri. Perezida Tshisekedi ari mu kwigira kabiri kizorangira mu 2028. Yavuze ko atigeze asaba kwitoza ubugira gatatu ariko ko yobikora mu gihe abanyekongo bo bimusaba biciye mu matora kamarampaka y'ibwirizwa shingiro. Urunani rwiyise Coalition 64 rudashaka kwibwirizwa shingiro rihinduka ruvuga ko gwari gwahagaritse imyiyerekano gwategekanya kwa 22 ku kwezi ariko gwarahiye ko ruzogwanya umugambi uwari wo wose wabashigikiye ubutegetsi wo gutunganya kamarampaka kwibwirizwa shingiro mu gihe igihugu cugarijwe n'intambara mu buseruko. Gwari gwasavye sentare kutabandanya inzira y'iryo tegeko ruvuga ko ibiganiro vyo gutorera inyinshi ibibazo byose vyugarije igihugu nk'intambara yo mu buseruko arivyo bitegerezwa gushigwa imbere. Dukomereje mu Rwanda, inteko rusange ya Sena y'iki gihugu yasabye leta gukurikirana cyane imishinga minini y'ubwubatsi kuko haraho ishyirwa mu bikorwa ryayo rikozwe nabi riteza ibiza byangiza byinshi. Raporo yakozwe namwe mu bagize Sena yerekanye ko hari ibikorwa nk'imihanda byubakwa nabi bigasenywa cyangwa se ibikorwa nabyo bigatera ibiza byangiza imitungo y'abaturage. Raporo ya Sena igaragaza ko isanwa ry'ibyangiritse kubera imyubakire mibi rihombya leta akayabo kari hejuru yakoreshwa mu kubaka ibikorwa ubwabyo. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Icyegeranyo cy'itsinda ry'abasenateri cyakozwe muri ku kwezi cyerekana ko iyubakwa nabi ry'imishinga riza ku isonga y'impamvu zitera ibiza. Iki cyegeranyo kivuga ko ibi biza bigira ingaruka zitandukanye ku bidukikije n'imitungo y'abaturage bidasize n'iyi mishinga ubwayo. Umuyobozi wa komisiyo yakoze iki cyegeranyo Hadija Murangwa agaragaza imiterere y'ikibazo. Igenzura ry'imiyoboro isohora amazi ku muhanda ryagaragaje ko hari ahantu 309 hakeneye kubakwa cyangwa gusanwa mu kuyobora amazi ava ku mihanda akagezwaho akwiye kuba atakigize ibyo yangiza. Gusana ibyangijwe n'imyubakire mibi bikaba bisaba ingengo y'imari iruta iyakoreshejwe mu kubaka, bizatwara leta amafaranga y'u Rwanda angana na miliyari 48.8. Ubwo naho hantu twavugaga harenga 300. Mu nteko rusange ya Sena byagaragajwe ko ikibazo cy'igenamigambi ridahamye ndetse no kudakorana kw'inzego biri mu bituma imwe mu mishinga ikorwa nabi igasenyuka bidateye kabiri ndetse hamwe na hamwe ingaruka zikagira ku bidukikije n'imitungo y'abaturage. Uyu ni Senateur Valentine Uwamariya. Ntabwo ukwiye gutanga inama ku mushinga watangiye, bagomba gutangirana muri design y'umushinga bakana predicting ibishobora kubaho bakabirinda mbere y'igihe, kuko akenshi twirinda gushora amafaranga menshi tuvuga ngo birahenze hakagira ibyo dukuraho, nyamara ingaruka ziza ziremereye kurusha kunoza imikorere n'imikoranire aho kugira ngo buri rwego rujye rukorana isolation. Ariko none usange nka Minisiteri ishinzwe ubutabazi irajya kurwana n'ingaruka kandi ari ibintu abantu bashoboraga kwirinda mbere y'igihe. Mu buryo bwihutirwa hakwiye gukorwa inyigo y'imiterere y'igihugu, buri mushinga ugashyirwa mu bikorwa bitewe n'imiterere y'agace runaka. Senateur Evode Uwizeyimana umwe mu bagize iyi komisiyo. Hari inyigo ikeneye miliyoni 800 gusa z'amafaranga yadukiza ibibazo bikomeye bigaragara no mu myubakire, aho usanga umuntu urimo kubaka Nyagatare n'umuntu urimo kubaka i Rubavu ugasanga standard zo kubaka nizimo. Nta muntu
ubwiru wa Rubavu bati wowe wegereye ahantu uri muri zone a risque, standard zawe zo kubaka ziri hejuru, bizaba biguhenze, uzakoresha ibikoresho ibi n'ibi. Batubwira yuko ko bahora icyo kibazo bakivuga, ariko abantu ntibagihe attention gikwiye guhabwa. Muri rusange isura y'ibyangizwa n'ibiza iteye impungenge nk'uko bigaragazwa n'icyegeranyo cya Sena ko hagati y'umwaka w'2022 n'uwa 2023 honyine ibiza byahitanye abantu 899, naho abagera ku 1,800 barakomereka, mu gihe hegitari 7,000 z'imyaka zakukumbwe n'amazi. Iki cyegeranyo cyerekana ko abantu bapfuye bahitanywe n'inkuba, abandi bazira imyuzure n'inkangu, hakaba n'abishwe n'inkubi y'umuyaga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Tugikomereje mu Rwanda, Isidol nigira impuhwe harimo guhindura ubworozi bw'inkoko muri iki gihugu binyuze mu gukora imashini zigezweho zituraga amagi birimo kipupu. Iyi santre ikingira inzira yo kugera ku misozi miremire ya Itombwe, ukwiyongera kw'ingabo zitagira ingabo za 23 n'indege zitagira pilote ni kimwe mu bigize ukwiyongera kw'ibitero za buri munsi byagaragaye kuva muri Kamena. Bimwe muri byo bikaba ngo byarakozwe ngo n'ingabo z'u Rwanda, nk'uko amakuru yo muri Kongo yo avyizera, n'ubwo makenezi zibaseka ikanabahima. Yavuga ngo mwebwe muraraswa natwe intare za Sanambwe mwarangiza mukabyitira u Rwanda, nako u Rwanda rubarashe sinzima mwamara kabiri. Imyigaragambyo yabereye i Goma, imyigaragambyo yabereye i Bukavu ku munsi wa 28 z'ukwezi kwa karindwi, aho abaturage bamaganaga umuryango mpuzamahanga yafatiye ibihano M23, bagaragaza ko bashyigikiye M23 ndetse ko uyu mutwe wabanye neza ari bo bifuza ko ukomeza kubayobora. Mu magambo yabo n'amapankarite bari bafite, abaturage bagaragaje neza ko bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa ukomeje guhohotera ikiremwa muntu, ndetse bamagana n'ibikorwa zose bikomeje gukorwa n'imiryango mpuzamahanga ngo yirengagiza ukuri kw'ibiriho, birengagiza impamvu nyamukuru y'iyi ntambara. Bakagaragaza neza cyane ko hari igikorwa kiri kwirengagizwa M23 iri guharanira kugeraho, ndetse ko hari n'uburyo M23 bari kuyitiranya ndetse n'imitwe yitwara gisirikare ihonyura uburenganzira bwa muntu. Ibi ngibi bikavugwa neza cyane ko ari ibintu byo kwamaganira kure, byavuzwe inshuro nyinshi n'abashyigikira M23. Muri iyi myigaragambyo rero, abaturage benshi baturutse mu mijyi itandukanye irimo Goma, Bukavu ndetse n'abandi benshi bari bagaragaye muri iyo mijyi bafite ibyo byapa byo kwamagana imiryango mpuzamahanga yiyemeje gufatira ibihano M23 no kwerekana neza ko M23 ibyo bayishinja inshuro nyinshi biba ari ibinyoma, kuko M23 ngo ni umutwe ushakira icyiza abakongomani, ni umutwe wifuriza ineza abaturage bo muri Kongo, bitandukanye nuko bawita ngo ni umutwe witwara gisirikari, umutwe w'iterabwoba, ibirego byinshi M23 bakunze kwishyiraho. Kuri ubu rero nanone kw'indi nshuro M23 yongeye gushinjwa, ariko irashinjwa nayo ubwayo igaragaza neza ko icyiza ni abaturage, ari amahoro n'umutekano byabuze leta ya Kinshasa yananiwe gutanga ku baturage. M23 yo igahamya neza cyane ko ibizanye, kandi bizaniye rubanda rumaze igihe kinini cyane runyotewe uwo mutekano, runyotewe ayo mahoro. Ari nabyo bagaragaza neza cyane ko bashyizeho imbaraga, cyangwa se bashyizemo imbaraga kugira ngo bikunde iboneke ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 igaragaza ko ibyo ngibyo kugira bigerweho bisaba ko haba ubufatanye bukomeye cyane hagati y'abaturage ndetse n'uyu mutwe wa M23 ngo bakomeze gushimangira impamvu zabo. Rero muri iyi myigaragambyo Manzi Wiringarambe yagize ati, imihanda ya Goma yuzuye abaturage bavuga ibyo bavuga, uko gushishikarizwa kw'abaturage kugaragaza ko babajwe n'ibyo benshi ubona nk'ibipimo bibiri bihoraho mu buryo umuryango mpuzamahanga ukemura ikibazo cy'intambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Ati amakimbirane agizwe n'impande ziri, nyamara rumwe gusa ni rwo rukomeza gufatirwa ibihano, mu gihe urundi rutandukanye n'igenzura. Ubu buryo ntabwo ngo ushobora guteza imbere amahoro, ushobora ahubwo kongera amacakubiri no gukaza icyizere. Nyuma akomeza agira ati, niyaba uruhande rumwe rushobora
kwemera ibiganiro kuki hashyirwaho ibihano mu gihe cy'imishyikirano. Niba imishyikirano igamije kugera ku mwanzuro w'amahoro ntibakagombye gushyigikirwa aho gucika intege. Amahoro arambye arasaba inzira yuzuye kandi ihamye ishyigikira ibiganiro ku mpande zose, aho kuba ingamba zishobora kubonwa nko kubagambanira cyangwa se nk'ubugambanyi no kwibaza ibizava muri izo ngamba ngo bavuga ko zitemewe. Hanyuma M23 mu gukomeza kwayo igaragaza ibirimo gukorerwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibigaragaza nk'ibitemewe cyangwa se ibigaragaza nk'ibintu biteje akaga bitewe n'uburyo yibasirirwa. Uruhande rwa leta ya Kongo ho bari gutegura itsinda ry'abasoda abasirikari b'inkorokoro bagomba kuzaza bakarwana na M23 mpaka bayishyize hasi. M23 mpaka bayitsinze niwo mugambi FARDC ngo yarabyiyemeje kandi ni ngombwa kuzabigeraho. M23 igomba ngo gutsindwa n'iki gisirikare n'abasirikare amaze iminsi bahabwa imyitozo n'abanya-Israel ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho biyemeje gukomeza gukorana ubutwari ndetse n'imbaraga mu guharanira ukwishyira ukizana kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kongera ubushobozi bwabo mu mirwano no guharanira neza cyane ko imbaraga z'abakongomani ari imbaraga zikize hamwe kandi ko bose bunze ubumwe bagomba gukora ishoka byose bakarwana kandi bagatsinda. Abasirikari babarirwa mu 3,000 bashoje amahugurwa mu gahunda yabo no gukaza umurego mu bikorwa bya gisirikare muri Sazo ga Kongo, aho gitezwe ko Tshisekedi Chilombo agomba guhita abatuma kugira ngo bajye kugarurayo amahoro ndetse n'ituze muri kino gihe ibitero bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kino gihugu. Ni ngombwa rero ngo kwita cyane cyane kuri ubu butumwa cyangwa se ni ngombwa cyane kwita kuri uyu musada ukenewe guhabwa FARDC. Niyo mpamvu bemeje kuzana abandi basirikare bashya ba FARDC ngo bakore ibitero bitasanzwe, ibitero bitaziguye byo guhangana na M23